Salibonani izihlobo ezithandekayo. Ngithanda ukulibingelela ngegama lenkosi yethu uJesu. Singena ku episode 5, ihlandla lesihlanu lohlelo lwethu lwesambulo. Sikhangele isambulo njengogwalo oluqhakathekileyo esikhathini esiphila kiso. Isihloko sethu esikhulu esosuku ngosuku kuma episode sithi sona isambulo impendulo yokwesaba kwethu. Revelation, the answer to our fears. Ngithanda ukuthi nxa sikhuluma ngesambulo lesi siqaphelise kakhulu ukuthi kuyini ke nje esikwesabayo sikukhumbule ikakhulu ekukholweni kwethu. Nxa sikhangele impilo yethu yokukholwa kulezinto ezizwakalayo eBhayibhelini ezingasilethela ukwesaba, ukuqhuqa, ukwesaba lokuthuthumela. Zonezo zinto ngifuna sikhangele ukuthi isambulo lesi siphendula njani izigaba lezo kumbe izinto lezo esizesabayo ezithuthumelisa umzimba. Namhla sikhangele bese sifunde ngamabandla amabili. Namhla sikhangele ibandla lesithathu elePergamos. Ngifuna ukuthi siqale lapha ngokufunda bese sikhuleka. Ngijwayele ukufunda ngogwalo lwesingisi lungenzela kuhle ngoba lulula ukuthi luzwakale zonke inhlangothi ebantwini bonke labaphandle kwamazwe abaza kuzwa mbijana isiNdebele lapha lalapha bedobhisisa ngoba khona abalalelayo. Kodwa kakathesi njengoba ngikhuluma lawe ongizwayo asifunde sonke isambulo isahluko esesibili iverse ngu12. Safunda uverse ngu12 siya ku17. Amavesi la amahlanu yiwo esizagxila ko kakhulu bese sidobha amanye asekela wonala. Sengifunda ngesingisi ku-NIV. To the angel of the church in Pergamum write, these are the words of him who has the sharp double-edged sword. I know where you live, where Satan has his throne. Yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city where Satan lives. Nevertheless, I have a few things against you. You have people there who hold to the teachings of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin by eating food sacrificed to idols and by committing sexual immorality. Likewise, you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans. Repent, therefore, otherwise I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna, and I will also give him a white stone with a name written on it, known only to him who receives it. Inkosi kayibusise ukufunda kwelizwi layo asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, siyabonga umusa lothando lwakho ukusipha ithuba phambi kobuso bakho ukuthi sifunde isambulo, ukuthi sifunde ngokuxwayisa kwakho ibandla lePergamos, ukuthi sifunde sizwisise esikhathini esiphila kiso ukuthi thina sikhangelelwe ukuthi siphile njani, sikhangelelwe ukuthi senzeni, njalo bese siqaphelisa bese sisenza lokho kuyintando yakho. Sibusise nxa sifunda ndawonye ngoJesu siyakhuleka. Amen. Siyabonga kakhulu ukuthi sibe laleli thuba lokufunda incwadi yesambulo. Ngifuna ukuthi sifunda nje ngiveze izinto ezimbalwa. iPergamos kwakungumuzi omkhulu endaweni yase-Asia Minor. Kwakulidolobho elinye elalingaphansi kombuso we-empire yaseRome. So lalibuswa i-empire uCaesar. So uCaesar wayengu-empire. Idolobho leli lali 40 miles nxa usuka eSmyrna
ngasempumalanga kweSmina. Idolobho leli lingumuzi oqhamile, a prominent city, lali political center kosazakala ezompolitiko, laliqhakathekile kumpolitika we-empire. Idolobho lasePergamos lalithakazelelwa njengendawo yemfundo, kwakugcwele izikhwicamfundo esigabeni sePergamos. Elizwe kulezi dolobho la kulo muzi la kule province kwakugcwele izikhwicamfundo lalisaziwa ebantwini abama-Greek okuthiwa i-Hellenic world. So xa ungena ku-Hellenic world ku-culture kumbe kusiko lama-Greek, kumfundo yama-Greek, kuma-customs, imikhuba, idolobho lePergamos lalisaziwa ngemfundo. Lalisaziwa futhi idolobho lePergamos njengendawo eqhakathekileyo yendaba zokukholwa. Ekukholweni lapha kwakulezithiko eziningi, kwakulezithiko zazigcwele indawo yonke. Kwakungala ndawo engala sithombe esesithiko esithize. So izithombe ezaziphakeme kakhulu, isithombe uZeus, isithombe uAthena, isithombe uDionysos, kube sekusiba lesithombe uAsclepius. Lezi zithombe engithe uZeus, uAthena, Dionysos lo Asclepius, bese kusithi phezu kwalezi zithombe ezingu-4 ezaziqamile kwase kusiba lokukhonzwa kuka-empire. Asiphindeni futhi, kwakukhonzwa izithombe ngobuningi bazo. Lezi engizibalayo ngiphonga usempula, ngiphonga ukuthatha ezinye zakhona ezimlutshwane ukuthi sibe kwazi. NguZeus, nguAthena, nguDionysus, nguAsclepius, bese kusiba lo empire 5. Lezi zithombe zaziqhakathekile, kwakukhonzwa kakhulu kule indawo izithombe lezi. Make liqaphelise, kwakulamaKristu lentshumayelo uJesu wayethe hambani emhlabeni yonke lichumayele ezizweni zonke, abaphendukayo babhaphaze egameni likaYise, elendodana likaMoya Oyingcwele. Njengoba sibona kubhalwa incwadi isiya ePergamum, ibhalwa nguJohane, njengakwezinye lezi sithe kwaqala iEfesus, kwabuya iSmina, sesikuPergamos. Sisuka kuPergamos siya kwamanye amabandla ngoba ayisikhombisa. Kutshengisa ukuthi ibandla kwakuvulwe ibandla lapha la establishwa lema ibandla eliqinileyo, kwakhonzwa abantu bahlabela ingoma zendumiso, bachumayela, bafunda ilizwi. So kwakulabachumayeli lapha, kwakulomfundisi lapha, kwakulabantu ama-elders lapha, kwakulabantu abaningi omama ababechumayela. Nxa kuyikuthi isikhathi sakalesi ngabe ngithi kwakulabomama bakaDoka, kwakule women's ministries, kwakulalokhu lalokhuyana labantu abatsha, i-youth wing. So konke kwakukhona ePergamos. Ibandla livuliwe limi okuzwayo. Kodwa phakathi komuzilo kwakulezi ndawo okwakubekwe khona izithombe ezibalulekileyo, eziqhakathekiswa izakhamuzi, eziqhakathekiswa ngababusi, eziqhakathekiswa ngabathungameli besigaba. So abantu bePergamum babephila ngaphansi kombuso we-empire, empire owayekhonzwa laye. Ngifuna liqaphelise la, njengoba kulezithombe lezi kwakubizwa, kwakudingwa, kwakufuneka, kusazakala ukuthi abantu kumele bakhonze lezi zithombe. Abantu bomuzi babethungamela abantu ukuthi kuyekhonzwa, kuyehlatshwa imhlatshelo, kuyenikelwa, kuyotshiswa impepha. Iminikelo yayibuya nezikhathi zonke, phose usuku ngosuku. Kuthiwa lapha ePergamos every day, usuku ngosuku kwakule mihlatshelo, usuku ngosuku kwakule minikelo. Abathungameli besigaba babekhangelele ukuthi wonke umuntu oyisakhamuzi ohlala ePergamos ahambe ayonikela, ayekwenza imhlatshelo kulezi zithixo, kulezi zithombe. So amaKristu ayesithi izithombe, ayesithi izithixo, bona besithi ngoNkulunkulu. Phakathi kwalabo uNkulunkulu uZeus wayeyakhela indawo, kwakule altar kaZeus, inkalakatha ye-altar, kwakulidwala elikhulu, kuyintatshana. Nxa usiza uzongena ePergamos edolobheni, kwakule ntatshana eyayikhanya, yayiledwala eliyisiphongo eliphumileyo. Lelo dwala lalingathi liyisitulo, lalingani liyisihlalo sobukhosi, kwakungani yi-throne, bathi bayalingani liyisihlalo. So idwala leli lalisesabeka, nxa ulikhangele ulibona
lali majestic lilikhulu liphakeme lingalisi isihlalo. So lelo dwala khonapho futhi kwakule ndawo eyahlala ithunqa intuthu ngenxa yokuthi wakuhlala kuchiswa emhlatshelo kunikelwa izimpepha zakhona kuchiswa emhlatshelo kuthunqiselwa usuku zonke ngezikhathi zonke usuku lonke kwakuhlala kuthunqa intuthu yemihlatshelo. Imihlatshelo leyo leminikelo leyo lempepha leyo yayimele lethwe ngabantu bonke abahlala emzini wasePergamos. So nxa wena uhambisile namhla ulakusasa khanti bahambisa abanye so kwakukhangelwa ukuthi abalethayo ngobani kwakubanjwa ngamandla abantu babephoqwa bebandezelwa ukuthi bakwenze lokho balethele imihlatshelo ngoba kwakukhangela ukuthi kube abantu kube lama izithelo zibe right emasimini kulunge kuhle kuvunwe kwakumele ukuthi banikele imihlatshelo ukuthi izifuyo zizale kuhle kungabi lendlala kwakumele abantu bahlabe imihlatshelo ukuthi abantu babe lempilakahle kwakumele abantu balethe imihlatshelo le konke izinto zonke eziqhakathekileyo empilweni yabantu zazisazakala sengathi zilethwa yilezi zithixo. So impilakahle eyabantu yayiyeme kukhonzweni kwalezi zithixo ngokuzwisa kwezakhamuzi zePergamos. So umKristu wayephila ePergamos nxa engasahambisa imihlatshelo, nxa engasahambisa impepho, nxa engasahambisa iminikelo, nxa engasahambisa izinhlanyelo, nxa engasahambisa lokho wayesazakala njengomuntu oletha isithuko lesiqalekiso endaweni yePergamos. So abantu bePergamos izakhamuzi ezazi ngasomaKristu zazibona amaKristu engathi izitha ngenxa yokuthi babesekela ukuletha imihlatshelo, besekela ukuletha iminikelo, besekela ukuletha lezo zinto ezazidingeka ukuthi zilethwe zizonikelwa kulezi zithixo. Ngifuna ukulazisa futhi ukuthi ngaphezulu kwalokho kwakukhona ePergamos indawo ezazibalulekile. Indawo ngithe mina izithixo lezi kwakulesithixo uZeus, kwakulesithixo uAthena, kwakulesithixo uDionysus, kwakulesithixo uAsclepius. Lese ngicina ngaso uAsclepius lo ngifuna ukukhuluma ngaye kancane. uAsclepius le kwakule ndawo ke even isitulo esikaZeus sasilenyawanyana olenyawanyana ezazikhanya ngathi ziyimsila yenyoka. Bese kusithi lesi uAsclepius wayenzelwe liyake libone inyoka lana efanekisiweyo ungabona isiphambano esilenyoka esimele umfanekiso wezinto zempilakahle ungakubona even ku-World Health Organization ungakubona ngaphi into liyana ifanekisa inyoka engani sesiphambanweni engani soluthini. Ngifuna ukuthi likwanlinazele ukuthi uSathane ugange kanganani. Likhumbule uMosi ehlane ephakamisa intonga ehlane kuthiwa uMosi kaphakamise intonga ehlane uthi aphakamise inyoka ehlane ayifake emthini wayifaka ogodweni inyoka lana ayifaka emthini lana eyayibaziwe inyoka yethusi eyayelwe ngethusi yona lana inyoka lana uSathane waseyithatha la wazoyifaka lapha ePergamos la. ePergamos uAsclepius kwakungunkulunkulu wokwelapha, kwakungunkulunkulu wehealth. So umfanekiso wakhe kwakuyinyoka. Lakathesi nje laninazele ihealth organization kuyafaka inyoka zenzana. Angifuni ukungena kakhulu World Health Organization. Kodwa ngifuna ukukhuluma lana ukuthi uSathane ngemva kokuthi kuthiwe uMosi kaphakamise inyoka ethusi ayifake othini. uSathane sesenza ke i-counterfeit okungumfanekiso wakhe la ukuthi inyoka iletha impilakahle. Ngifuna ukulezela izihlobo zami ezithandekayo lapha ngikhulume lana kuhle. Ngifuna lihambe kancane. uSathane uhlala alethe imifanekiso ephosa ihambelane lezinto eziseBhayibhelini akhohlisa abantu ngayo. Kubambe khonokho akhohlisa abantu ngayo ababamba ingqondo abathumbe ngayo. So uAsclepius lo wayelo mfanekiso wenyoka. uNkulunkulu wangikhona uNkulunkulu olemfanekiso yenyoka olezitho olezinto ezazihambela lezi nyoka. Anabathi uSathane nangokwakhe inyoka endala uDiabolos wafika endabeni yase-Eden esesimeni senyoka. Lesekucineni ku-Revelation sizakhuluma ngayo ku-Revelation 12 inyoka endala umgobho omkhulu owesabekayo. uSathane useziletha sengathi yena ungumuntu olungileyo, sengathi yena ungumelaphi, sengathi yena ungumsizi, sengathi uyinyanga enkulu. Ngifuna ukuthi ngikuvezele abantu bePergamos babehlala phakathi kwendawo enjalo. And uAsclepius lo wayebuya abantu bevela endaweni zonke ezitshiyeneyo phakathi kwe-Empire Rome bezokwelatshwa la ePergamos. Kunanzelele khonokho. So uAsclepius kwakuyi serpent like
This goddess or this god was a serpent-like god of healing. Inyoka inyoka yokwelapha. Ngifuna likubambe kuhle. USathane lakathesi ebantwini abaningi engcele lesigabeni ophila kiso la khona phaya eZimbabwe liyakwazi ukuthi kulabantu abathi balezinyoka bathi bayelapha bathi bawulusizo ebantwini bathi balezinyoka. So inyoka lezinto zonezi kuyahambelana, kodwa ngizakhuluma lapha mbayimbayi, ngizakhuluma ukuthi uNkulunkulu galani lenyoka akuhambelana kuhlangana akungenani indawo. So ungezwa kuthiwa kule nyoka phakathi wohlube kwathi sekuyisitha ngomlimi. So abantu bePergamos amaKristu la babesazi ukuthi baphila phakathi kwendawo lapho uSathane azibonela khona azenzela khona santando. Ake ngiqhubeke ngithi mina inkolo lapha ePergamos yayisilawulwa umthetho. Religion had become a matter of policy. Kwaba le instruments ezomthetho ezibekweyo ama regulations imithethwana leziqondiso lezixwayiso ngokukholwa. Kwaba lo mbhalo ophathelana lezokukholwa ukuthi kumele kwenziwe kanje. So abantu kudingeka ukuthi babuye bazoletha imihlatshelo kuAthena, balethe imihlatshelo kuZeus, balethe kuDionysius, balethe kuAsclepius, kumbe nxa bengafuni labo uNkulunkulu laba esikhuluma ngabo bakhonze inkosi uSiza. So nxa wawalile uphikisana lokukhonzwa kwalezi zithombe sekumele ubanjwe ngamandla ukuthi ukhonze uSiza, okuthiwa yikunika udumo kumbe ihomage, ukukhothamela inkosi uSiza. Uthi ngiyakhonza uSiza. Uthi yena abantu ababekholwa babekumele bathi abantu bamaKristu basi Christ is Lord. Kwakumele bangakhulumi leyo ndaba ukuthi uJesu uyinkosi, kumele bathi uSiza uyinkosi, baphike uJesu babukele uSiza. Lingakhumbula ku episode number 4 sikhulume ngesimina. Isimina kwakuthiwa la bathi inkosi ngibani? nguSiza. Bangavumi ukuthi bathi inkosi ngibani? Abangavumi ukuthi bathi inkosi nguSiza la kwabe siba sehlutheni. So lapha ePergamos kwakuwesi ngoba uSiza wayekhonza kuphele, wazi wakhelwa le temple. Ake ngubeke futhi sobala abahlali bePergamos babekhangelelwe ukuthi bakhonze labo uNkulunkulu. Nxa bengasakhonzanga labo uNkulunkulu kwakungumlando, kwakungumsebenzi. It was sacred duty of citizens. Kwakungumsebenzi obalulekileyo ongcwele ukuthi bakhonze inkosi uEmpire, umbusi wayekhona uSiza. Ngenxa yakho babephoqwa ke ukuthi nxa bengekela ukukhonza uSiza kuthiwa benze umvukela, kuthiwa balecala lokuhlamuka, icala lokudelela, icala lokweyisa, icala elifana lokubulala inkosi. So kwakuthiwa i-treason licala lokuhlamuka, icala lomvukela, icala elifana lokuthi umuntu nxa kade ebekwe lenkosi ayibulale, leyo kuthiwa i-treason. Asibambeni idolobho lase Pergamos lalifana lokuthi yisigodlo okuthiwa yicitadel, yisigodlo esasihlale ekwakuhlala khona into zonke zokukhonzwa kwezithombe eze empire, isigodlo sokukhonzwa kwezithombe ezabonkulunkulu abembaba le, isigodlo sokukhonzwa kwezinto zonke ezihlasimisa umzimba ezingafunwa uNkulunkulu. Kwakuyisigodlo iPergamos. uNkulunkulu ke ngifuna ukukhuluma ngoNkulunkulu. uNkulunkulu kunjalo phakathi komumo njalo walokho ke edinga ukuthi amaKristu aphila ePergamos akhonze yena yedwa, athembeke. So kwakukhangelelwe uNkulunkulu ukuthi amaKristu aphila ePergamos ngaphansi kwemithetho lebekweyo, ngaphansi kokuhlukuluzwa lokho, ngaphansi kokuphoqwa lokho, ngaphansi kokubanjwa ngamandla ukuthi bakhonze lezi zithombe, bakhonze uSiza, bakhonze balethe imihlatshelo. uNkulunkulu wayelokho ekhangelele ukuthi bathembeke, bamkhonze yena yedwa owadala izulu lomhlaba, bame besithi uJesu uyinkosi. Asikubambeni ke ngifuna ukuthi ngiveze kuwe lami, nxa ukhonza sekufika lezo zigaba ezinjalo kuba nzima, kuba into enzima, kuhlasimulisa umzimba. Nxa uphila endaweni enjalo ukwazi ukuthi ngizaxothwa esigabeni, ukwazi ukuthi ngingathathelwa konke engilakho, ukwazi ukuthi ngingabulawa impela, ukwazi ukuthi
vele kangila lutho akulamalungelo nxa izakhamuzi labathungameli bonke sebekuthathela amalungelo ungumuntu nje usalo uyize uba nqunu uba uswela konke kodwa ngifuna ukulasala ukuthi ngithe mina isambulo impendulo yokwesaba kwenu uchapter 2 iverse 13 ngifuna ukuphinda futhi lapha kuverse 13 ithi ngiyakwazi lapha ohlala khona lapha ohlala khona ulapho uSathane alesihlalo sakhe khona njalo lapho ahlala khona uthani ngiphinde ngesingisi I know where you live iBhayibheli ele King James lathi I know where you dwell where Satan has his throne and you are using that ngiyakwazi lapho ohlala khona lapho uSathane alesihlalo sakhe khona abese sithi xa esekhulume konke okunye ukuthi lapho okuze kwafa khona uAntipas efela ukukholwa lapho uSathane ahlala khona ngifuna ukuthi ngikuveze lokho uNkulunkulu uzivezile eqala la siyibalisile istructure yebhuku lesambulo sabalisa istructure ezincwadi lezi ukuthi zibalwe zaba njengecovenant zibalwe zaba njengecovenant futhi khonapha uNkulunkulu uyaveza imbali abese veza umutsho phakathi kwawo aziveze ukuthi ungubani kule mbali bani abese veza isivumelwano uthi lapha nxa ikhuluma lebandla lePergamos la ngamazwi akhe olenkemba esika nxa zonke uthi olenkemba esika nxa zonke ngiyakwazi lapho ohlala khona khonapho ohlala khona yikho lapha uSathane alesihlalo sakhe khona ake ngikhulume lapha uNkulunkulu ekhuluma ngokuhlala into yokuhlala wena uhlala khona uSathane ulesihlalo sakhe khona njalo lapha ahlala khona aphila khona so kuyento yokuhlala la ngifuna ukukhuluma lana uJesu yakhuluma ukuthi uSathane yinkosana yalo umhlaba he is the prince of this world ozenza iprince ngoba siyayazi ukuthi nxa sesiyekucineni the only prince of God is Jesus Christ the prince of peace kodwa namhla uSathane uvezwa njengenkosana yalapha emhlabeni njengombusi walo umhlaba njengomuntu olesihlalo throne olombuso ulokungumbuso kwakhe so ngifuna ukuveza lapho ukuthi siphila emhlabeni onakeleyo emhlabeni owileyo emhlabeni uSathane awuthethe ngamandla kuAdam wazenzela yena waba ngumbusi waba ngohlalayo la so ulokuyihladlwana kwakhe kodwa ke uJesu uyeza ngifuna ukulivezela uyeza masinyane uzochitha lo umbuso abeke umbuso wakhe ungayibala uyithatha even kuDaniel chapter 2 ngokuthi uJesu uzabe azochitha yonke imibuswanyana eyamakhosi ama-empire eyababusi ama-kings eyababusi kumbe ama-presidents kumbe ama-sobhuku kumbe izinduna bonke abantu abangababusi abalezihlalo nanzela ukuthi umuntu ongumbusi uyaba lesihlalo kuthiwa uyabe elesihlalo he sits on the throne uhlala esihlalweni isihlalo sakhe isihlalo samandla into ekhuluma ngesihlalo ikhuluma ngamandla okwenza amandla okwenzisa abantu amandla okulawula amandla okuthungamela amandla amanye akhona agcina engamandla afikisa ukuthi umuntu anelise lokubulala kumbe egwebele ukufa so amandla yi-authority abantu abanxa kuthiwa kulesihlalo uthi lapha uJesu nxa ekhuluma lebandla lePergamos ngiyakwazi lapho ohlala khona khonapho lapho ohlala khona yikho lapho uSathane alesihlalo sakhe khona abusa khona ale authority yanyana khona alawula khona izinto athungamela khona abusa khona akhuthaza khona alawula angabulala khona abese khuluma athi khonapho lapho ohlala khona lapho uSathane ahlala khona ngikubongela ukuthi uthembekile nasi indaba engithandayo you remain true to my name uthembekile ebizweni lami you did not denounce your faith in me even in the days of Antipas awuphikanga ukukholwa noma esikhathini sika-Antipas umfakazi othembekileyo owafa emehlweni enu lapho uSathane ahlala khona uNkulunkulu ubonga abazalwane bePergamos ukuthi bathembeke
baze babona omunye wabo ebulawa kodwa bakhuya bethembekile bengaphikanga ibizo likaNkulunkulu. Okukhuluma ngebizo lapha nxa kukhulunywa ngebizo eBhayibhelini kuthiwa awuphikanga ibizo lami, kuthiwa awuphikanga isimilo sami. uNkulunkulu uyini? uNkulunkulu uthando, awuphikanga. uNkulunkulu yini? uNkulunkulu ngumsindisi, awuphikanga. uNkulunkulu yini? uNkulunkulu is the provider, nguyosiphayo, awuphikanga. uNkulunkulu yikho konke, ulungile, ungcwele, uhamba lemithetho. uNkulunkulu umbuso wakhe ngowemithetho, ukugcinwa kwemithetho, ukulalela iobedience, ukuba umuntu olesimo esihle, olesineke, olozwelo, olothando. Uthi awuphikanga ibizo lami. So uthi yena nxa ngikukhangele ngibona sengathi lokhu usihamba emanyathelweni nami ufana lami, you have my character. Aliphikanga ukukholwa. Nxa umuntu engaphikanga ukukholwa ulesimilo esifana lesikaNkulunkulu. So ngifuna ukukubuza lapha ukuthi wena ongaphili phakathi komumo njengowayiPhegamama, kambe ungaba laso yini isimilo sikaNkulunkulu? Kambe ungabe uzonda yini ingcekeza esiphila phakathi kwayo, ingcekeza yokukhonza kwezithixo, ingcekeza yokunikela kwemhlatshelo engasiyo, enikelwa ezintweni ezingayisizo, ezingasoNkulunkulu, ezingalalo ukuzama lokufana noNkulunkulu? Kambe wena ongaphokwanga, ongabanjwanga amandla, uphila njani phakathi komhlaba ophila kuwo? AbePergamos baphila ngendlela kaNkulunkulu phakathi kobunzima, phakathi kwezinto ezisabisayo, phakathi kwento ezihlasimisa umzimba, bephila besesaba bekwazi ukuthi inkemba ibalindele, ngoba uthi yena uJesu apha ePergamos liphila lapho uSathane abusa khona, alomthetho awubekileyo khona. Nxa ngikhuluma ngalimbali yePergamos ngifuna ukuthi linazelele into eqhakathekileyo ukuthi lapha ePergamos abantwana bakaNkulunkulu baphila kanzima ngendlela esabekayo. uJesu ziveza ePergamos athi okhulumayo yila amazwi akhe olenkemba esikanxa zombili. Ngifuna ukukhuluma ngenkemba esikanxa zombili. Inkemba esikanxa zombili ibukhali kulolu hlangothi, ibukhali kulolu hlangothi, ibukhali ukusika. So yena uyibambile inkemba esikanxa zombili, futhi nxa uyiveza kuhle ukhangele isambulo uthi yena ilizwi lakhe emlonyeni wakhe kwaphuma inkemba. Inkemba esikanxa zombili, ilizwi lakhe lehlukanisa konke okwehlukanisekayo, lehlukanisa umkanto lamathambo, lehlukanisa konke okwehlukanisekayo, liyakwazi ukucazulula okulungileyo lokungalunganga. Ilizwi likaNkulunkulu liyabeka egcekeni izinto zonke zicace. So uJesu uthi olenkemba esikanxa zombili, indaba ekhuluma ngenkemba esikanxa zombili nxa eziveza ePergamos. Ngifuna ukuveza iPergamos kwakulidolobho elalilombusi owayengaphansi kwa-empire okuthiwa yi-proconsul. Umbusi lo esingambiza sithi ngugovernor. Umbusi lo wayephiwe amandla, yiyo idolobho phakathi kwamadolobho wonke. Umbusi wePergamos wayephiwe amandla enkemba. Amandla enkemba kuthiwa yi-ius gladi, ukuthi inkemba wayephiwe. So nxa kwakumele athonisise amacala elizwini lika-proconsul kumbe lika-governor wePergamos, uyafa umuntu kumbe uyaphila, angathi kabulawe, akudingwa mbuzo, akulambuzo okuza kuyafiwa. So amaKristu la nxa hayesala ukukhonza uCaesar, nxa hayesala ukuyakhonza oAstrophius, nxa bebesala ukuyakhonza oZeus, babesala bekwazi ukuthi inkemba ikhona. Yikho ke uJesu nxa ebuya phakathi kwabo uthi ngikhuluma lani lina elesaba inkemba ka-proconsul, elesaba inkemba ka-governor, elesaba inkemba ka-Caesar. Ngikhuluma lani okhulumayo ngolenkemba enganjengekaCaesar, ngolenkemba enganjengaka-proconsul, ngolenkemba enganjengaka-governor, olenkemba esikanxa zombili. Eka-governor isika one side, eka-governor isika ingxenye, eyami isikanxa zombili. Uthani ngiveze la uJesu uyakhuluma uthi yena lingesabi umuntu olamandla okubulala inyama, yesabani kuphela uNkulunkulu olamandla okubulala inyama kanye lomphefumulo, who can destroy both the body and the soul, obulala inyama ongachiyi lutho. So nxa esithi ulenkemba esikanxa zombili, isika nxa zombili ngalindlela iyehlukanisa abalungileyo labangalunganga. Nxa sekudinga ukuthi agwebe, iyagweba.
Ngase kudinga ukuthi avikele iyavikela. Sengikhuluma khathesi. Angithi yazi ukuthi inkemba le isiyanqa zombili indlela ngendlela enje. Uthi nxa lina lisesaba labana inkemba yami iyalivikela. Nxa kodwa seliphambuka inkemba yami iyahlulela. Inkemba yami iyalivikela esitheni inkemba yami iyahlulela. So lina li safe liphephile nxa lithemba kimi. Liphephile nxa lithemba uJesu. Ngifuna ukukhuluma lawe empilweni yakho. uJesu uza kuwe njengalo olenkemba esika nxa zombili. Izinto zesabayo uthi ngizakuvikela kizo. Izinto nxa wena ungahlukana laye uthi yena ngizakwahlulela. So kulento ezinguthula nxa ungalalelanga ungena ekwahlulelweni. Nxa ulalela kulabantu asebemelana lawe ungena kulabo abavikelweyo. Ngoba ku-covenant engikhulume ngayo sikhuluma ngesimina ku-covenant uthi yena nxa kuvunyelwa nesivumelwano sithi kumele ukuthi ophakathi kwesivumelwano bame ndawonye ebuhleni lasebubini. Nxa sekuyimpi bayavikelana balwa besohlangothini lunye. So wena nxa ungukaKristu lilwa lisohlangothini lunye. uJesu akutshoyo yikho kwenzayo. Wena okwesabayo yikho akuvikela khona. Okwesabayo indlala, okwesabayo yikufa, okwesabayo yikuswela. So uJesu uzasivikela okwesabayo ngumkhuhlane. uJesu nxa ephakathi kwethu engowethu imkhuhlane ibikwa kuye, ukuswela kubikwa kuye, indlala ibikwa kuye, ukufa kubikwa kuye, yonke into ibikwa kuye. Akulanto ukuthi emasimini kunjani kubikwa kuye, ukuthi inkomo zinjani kubikwa kuye, ukuthi ibhizimusi linjani kubikwa kuye. Akula manye amathemba, akula munye uNkulunkulu, akubangiswana. Nxa singaphansi kokuthungamela kaNkulunkulu yiyo indlela yona le ehanjwayo. Ukwenzela ukuthi uthi yena kaliphikanga, ngiyathanda ukuthi kaliphikanga ibizo lami. Liyakwazi ukuthi yimi engelaphayo kuphela. Liyakwazi ukuthi yimi engibambe ikusasa empilweni kusasa. So nxa kukhulunywa ngekusasa empilo kulabanye abasuka bakhohle bagijime baye ko-Asclepius, bagijime baye ko-Zeus, bagijime baye ko-Athena, bagijime baye ko-Dionysius besiyadinga ukuthi kanti ikusasa isiphathelene, besiyadinga ezinkanyezini, besiyadinga kuzangoma, besiyadinga ngapi ngapi. Nxa uhamba noJesu uthi yena awusadingi kwenye indawo, ikusasa isesandleni sami, izolo lisesandleni sami, inamhla isesandleni sami, ukuphila kwakho kusesandleni sami, ukudla kwakho kusesandleni sami, ukweswela kwakho kusesandleni sami, ukugula kwakho kusesandleni sami, ukufa nxa usifa ufela kimi, nxa uvuka uzavukela kimi. Noma kuyafiwa uthi ngiyeza masinyane ngilomvuzo ukupha lo lalo ngokwemisebenzi yakhe. Abalele emathuneni baza kulizwa ilizwi, baza kuvuka. Ngiyifundile ivesi kuSambulo, ivesi ngu7. Ngiyifundile uyeza ngamayezi. Abantu bonke amehlo onke azakwenzenjani? Azakumbona. Labamgwazayo bazakumbona. Izizwe zonke ziyakulila ngaye. So mina ngifisa ukuthi ngikhulume nawe ngikucebisa ukuthi umuhle, uphephile, ubusisekile nxa uhlala ngaphansi kwamaphiko kaJesu, ngaphansi kokuvikela kwakhe. Ukuvikela kwakhe kukabili. Inkemba ekuvikelayo yiyo inkemba eyahlulelayo. Uthi ngilenkemba esika inxa zombili. Ngifuna ukufunda kafitshane futhi kuSambulo isahluko sona sesisifundayo. Uyakhuluma lapha uthi ngilelezi izinto ke ngawe. Ngilelezi izinto ngawe. Ukuthi kulabantu phakathi kwenu abalemfundiso kaBhalamu. uBhalamu wafundisa uIsrayeli wabayenga ukuthi badle ukudla okunikelwe ukudla okuhlatshelwe izithombe lokuthi bahlobonge. Izayikhumbula indaba kaBhalamu. uBhalamu uloBhalaki. Hamba kuNumbers chapter 21, chapter 22, chapter 23. Uzafica uBhalamu ecelwa nguBhalaki ukuthi akuthuke uIsrayeli. Akuthuka uIsrayeli ayehluleke uBhalamu kumthuka, kodwa abe sesenza icebo elesabekayo. Athi hayi uIsrayeli kathukeki. Angakwenza kuphela yenza uIsrayeli one kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzamthuka ngoba uyabe sewonela uNkulunkulu. Kodwa thina asilamandla phezu kwaIsrayeli. Angeke ngikhulume ilizwi lokuthuka uIsrayeli. Ngifuna ukukhuluma kancane la. Bazalwane abathandekayo. Impilo yakho isesandleni sikaKristu. Ikusasa yakho isesandleni sikaKristu. Ungesabi. Uthi njalo uJesu ukhuluma lamazwi kanenge eBhayibhelini, ungesabi. Abathemba kuye abayi kuyangeka. Ungesabi. Abathemba kuye abayi baba ngabanqobi. Ungesabi. Amazwi amanengi kakhulu eBhayibhelini, kodwa ngifuna ukuletha kuwe ukuthi
abaningi bayasaba babaleke bachiye uJesu, bachiye ukuphepha, bachiye ukuhlala ngaphansi komthunzi wesabekayo, bachiye ukuhlala ngaphansi kwenqaba, babalekele ezitheni bayibhodloza isilwane. Lapha uIsrayeli bafundiswa balethwa abantu amantombazana amahle ahamba nqunu, alethwa babuya bazoyengeka, baphiwa utshwala, banatha abadakwa, babona amantombazana. Bona nxa sebonile isithuko sehlela uIsrayeli, ngamanye amazwi uSathane kalamandla phezukwethu nxa engasikhodisanga amanga akhe, nxa engasidlisanga ingcekeza yakhe, nxa engasiphathisanga isono sakhe. So ungaphila impilo ehlambulukileyo, kawuthukeki, kawuloyeki, kawubulaleki, kawuvimbeleki, lokuphumelela kwakho kuvele kuqinisekile. Akula muntu ongavala ukuphumelela kwakho athi ubani usemphambanisele impilo yami, usengenzele lokho. Akula muntu ongama phambi kwendlela yakho nxa uvikelwe nguJesu, nxa ume loJesu, uhamba loJesu. Akula muthi, akula kuthuka. Uthi yena akula uIsrael kathukeki. There is no curse that you cannot do even an enchantment. Ngeke ukhulume ilizwi elingalimaza uIsrael ngenxa ukuthi uNkulunkulu uphakathi kwaIsrael. uNkulunkulu ngasempilweni yakho vele you are impossible. Akula muntu ongakwenza ulutho. Kodwa isono esempilweni yethu sisenza sibe buthakathaka ngoba uNkulunkulu uyasiflathela, sisale sesisemandleni kaSathane, isitha bese sisibhuqabhuqa. Kodwa nxa usukhala, ungakhala futhi uNkulunkulu uyathethelela. uNkulunkulu uyabuya azokuvikela, azokususa endaweni eyonakeleyo, azokuphakamisa, azokubusisa, azokuvikela. Ngithanda ukuletha inkulumo lezihlobo zami ezithandeka ukuthi uthi yena ngisola ukuthi phakathi kwenu kulabanye asebehamba ngemfundiso kaBhalamu ekukhohlakala, babe sebeziphatha kabi, bawonele umzimba wabo, bahlobonge, bone. Yikho kusokulethukisa, yikho kuleza lilimane. Ngaphandle kwalokho lina liphephile ngoba likhuluma lo livikelayo kule nkemba esika inxa zombili. Amphinde amazwi ami. Bazalwane abathandekayo, sivikelekile nxa sikuJesu. Kasivikelekanga nxa sesisukile. uSathane usiyenga ngokuthi asikhiphe ekuhlonipheni umlimi, asikhiphe kuma laws of health, imithetho yempilakahle, sidle ongayisikho, asikhiphe emthethweni yokuzigcina imizimba yethu elithembele ehlambulukileyo, asikhiphe khona, asikhiphe ukugcinela umthetho kaThixo, asikhiphe khona, asifundise izinto ezehlukileyo ezihlolayo. Khathesi uyakhuluma lapha uthi yena futhi kulabanye benu abafunda abalandela imfundiso yamaNikolati. AmaNikolati lawa ngabantu ababele imfundiso engahlambulukanga. So into engasenza sibe buthakathaka, into engasenza silimane, yikulandela imfundiso ezingaqondanga ukuthi kuthiwe umthetho kaMlimi kawusasebenzi, kanti ke isono sikweqwa komlayo. Ungabona umuntu esithi umthetho kawusasebenzi ukuthi khona engasakwazi ukuthi isono kuyini. Isono yikweqiwa komthetho kaThixo. So nxa sithi akula ndaba, uthi ukuthi ufundisa imfundiso yamaNikolati, imfundiso compromise, imfundiso yokuyekethisa, imfundiso yokungahlambuluki, imfundiso yokungalaleli, imfundiso yokuyekela iqiniso, umuntu elandela imizwa lemicabango yabantu, elandela amafilosofi, inkulumo nje zabantu ezingaqedakaliyo. Ngifuna ukuthi ngithi izihlobo zami ezithandekayo, uNkulunkulu la ukhuluma lawe, uNkulunkulu ukhuluma lami. Into eziyingozi number 1 ikufundiswa ukweqa imithetho yempilakahle, ikufundiswa ukweqa umthetho wokugcina umzimba lo umuntu ahlobonge, ikweqa umthetho kaMlimi, lokho kuthiwa kulethwa ngamaNikolati. Akulethwa nguBhalamu, ikufundisa ukubona ekudleni, ikufundisa ukubona ekugcineni umzimba ohlambulukile, ulithempeli ukuhlala umoya wengcwele. So lapha okufundiswayo ebandleni lesePergamos ukuthi nxa singagcina imithetho yempilakahle, nxa singagcina imithetho yokuzigcina imizimba yethu, nxa singagcina imithetho kaThixo, siphephile ezingozini. Yiyo ingziki yendaba yamaNikolati. Nxa singafunda ukuba ngaphansi kwe-authority, ngaphansi kokuthungamela, ngaphansi kwamandla kaNkulunkulu, sisuke ngaphansi kwamandla esitha, sisuke ekukhonzeni kwezithombe, sisuke ekunikeleni imihlatshelo yezithombe, sisuke ekukhonzeni abantu, sisuke sikhonze uNkulunkulu yedwa. Indaba yePergamum indaba yokukhonza uNkulunkulu, simelana lakho konke okubi bese kuthiwa onqobayo. Indaba yonqobayo sengiyikhulumile emabandleni omathathu. Onqobayo ngizamupha imana,
ngizamupha ilungelo lokuthi adle imana. Onqobayo ngizamupha ibizo elitsha elaziwa nguyedwa. Onqobayo ngamanye amazwi nxa kuthiwa uyaphiwa ibizo elitsha, abantu laba babesenza so, kwakulelitshe elalibhalwa kudala ibizo nxa kusenziwa ukwahlulela, kwakulelitshe elitshe elimhlophe lelitshe elimnyama. So nxa ubuya uzokwahlulela, wawuthi ungabona kuphuma ilitshe elimhlophe sukathi usindile, wawuthi ungabona kuphuma ilitshe elimnyama sukathi ufile. Kanti-ke ilitshe leli elimhlophe leli la uthi yena kansoze ngikunike ilitshe elimhlophe kuphela ukutshela ukuthi you are safe, ukutshela ukuthi ususindile, ukutshela ukuthi ukwahlulela kukubeke ohlangothini oluhle esandleni sokudla. Uthi yena ngizabhala ibizo lakho kulelo litshe. Ibizo limele isimilo. Ilitshe isimilo sakho sizamgcwaliswa. Nxa liselitsheni ise-permanent record. Lilitshe elitshengisa ukuthi kuyahlala kunjalo kuze kube laphakade. So uJesu uthi ngizakunika ilitshe. Ngamanye amazwi ilitshe elilebizo lakho permanently engraved on that stone. Ukuthi wena ungolungileyo. Uthi ekwahluleleni ngizakupha ukwahlela kuza favor wena. Ukwahlulela kuza kupha insindiso. Ukwahlulela kuza kukhulula. So uthi yena uJesu ngizakupha inkululeko epheleleyo. Nxa esiza ngamayezi ezulu kumele akufice ume ohlangothini oluhle, akufice usenza ukulunga, akufice ungakhonzanga sithombe, akufice uthembekile, akufice ubambelele. uNkulunkulu uyakhuluma lawe uthi bambelela kulokho lakho, yilibhuku lesabuli, bambelela lokho okolakho ukuze nxa efika uthi ngiyeza masinyane ngilomvuzo upha lo lalo ngokwemisebenzi yakhe. Mana ngiyiphinde futhi kancane. Indaba yePergamos ikhuluma ngebandla eliphila ngaphansi kokwesabisayo, ngaphansi komumo ongavumiyo ukukhonzwa ngokaNkulunkulu. Siphila esikhathini esiseduze komumo wokuhlukuluzwa kwamaKristu. Siphila esikhathini esiseduze lapha amaKristu masinyane aza kuzingelwa, lapha amaKristu masinyane aza kubaleka ayohlala ezimbalini, lapha amaKristu masinyane aza kubanjwa ngamandla ukuthi akhonze umfanekiso wesilo, akhonze isilo lomfanekiso waso. Ngifuna ukukhuluma lawe mzalwane othandeka ukuthi ngikhuluma nje la mabala, ngiyakwazi okuzayo phambili, kodwa uJesu uthi ungesabi ngoba okhuluma lawe nguphi? Nguye olenkemba esika inxa zombili. Ungesabi, bekezela kwasePergamos, kwabase eSmina kuthiwa bekezela kuze kube sekufeni, ngoba nxa kuyafika ekufeni uthi ngilamandla, ngilekhiye yendawo yabafileyo yeHades, ngilekhiye yendawo yabafileyo, ngilamandla phezu kokufa. Nginguye owayefile ophilayo kuze kube lamandla, nginguye okuthandayo kuze kube lamandla, nginguye ophilayo ephilela wena, nginguye okuncengelayo esihlalweni, nginguye umpristi omela ukuthi uthethelwe izono. Ihlobo zami ezithandekayo, ngiyakhuthaza namuhla nxa ubungakwazi ukuthi uJesu nguye inkosi, ngithanda namuhla uvume igama lika Jesu ukuthi inkosi lomsindisi, uvume ukukhonza yena yedwa owadala izulu lemhlaba lemithombo yamanzi. Umamukele uJesu njengenkosi lomsindisi wakho. Nxa uvele umkhonza, bambelela kuye, phila eqinisweni lokukholwa, ukukholwa okuhlambulukileyo, uphile ngamazwi avela emlonyeni kaJesu. Uthi yena uJesu, umuntu angeke kuphila ngesinkwa kuphela, kodwa ngalinye ilizwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ngiyakufisela okuhle, ngikhuleka ukuthi uNkulunkulu akubusise nxa ukhetha ukuphila ngesiKristu esihlambulukileyo, ukuphila impilo eqotho yobuKristu, impilo ebekezelayo phakathi kobunzima. Sengathi uNkulunkulu angakubusisa, asikhuleke. Osethandekayo, siyabonga ukusipha inkonzo enje. Ukhuluma lathi ngendlela emangalisayo, ngendlela yabazalwane abaphila esikhathini esinzima ePergamos. Sifundise ukuthi singabi yibo abacompromiseayo, abayekethisayo, ukuthi noma kulokumelana okukhulu lesitha sakho, noma uSathane ephila phakathi komhlaba esikuwo, sibe kwazi ukuthi esakhe isihlalo isihladlwana, kodwa ohlezi esihlalweni nguJesu. Sibe kwazi futhi ukuthi inkemba yakhe incane, olenkemba esika nxa zombili nguJesu. Siphathise sikwazi ukukhetha okuhle, sibe sesiphila impilo yesiKristu eqotho, siphile singaphikanga ukukholwa, singaphikanga ibizo likaJesu, siphile ngesimilo sakhe. Busisa mina, busisa ibandla lonke elilaleleyo, ngoJesu siyakhuleka. Amen.